batangirire antekanza yitu ya Kitara Girls Kitara TV. Tekanze ne bayobulikya sabiti esaa 10 rwebaki. Iwe kyo inakola subscribinga ha YouTube niko talaba wontekanza yona kandi Kitara TV ine ntekanza zingi ezwa kwotagire kulora. Yes alaba gambe nushote kukolera ente kweto sakubura show ekukolera Kitara TV. Iwe kyo inakola subscribinga gena TikTok following hamna Facebook. Yes kyaleke sabiti timanyireke sabiti kyao kikusangire nka baya titenka baje Pro Emporium tukugamba oje tukufunire bana tukole business cards zawe tukole posters kwenda ku branding t-shirt zo muri mugwao baina ka brand kawo oje tukakutereha t-shirt shalo kuraba hona babeni bakarora tokura nyengeri njwaye kanu kalogo ko mulimo kyalero nyizire mu uniform. Yes abashore mwe sente nkabulikyo ba Cabs Juice Bunyoro's finest abali enyuma ya Stanbic Bank. Yes room RO7 niho genda kuba no basanga okusaba funa namba ze simu 078 893 889 nkagana mukaga oba 0704 15 32 3 aho ja kuba no funa ba Cabs Juice Bunyoro's finest na kajuisa ko mulembe kwenda ka beetroot kwenda ka watermelon oranges mangoes bule kyo kwenda kyo na juice baikire aino mukoro aina birthday ali mu town akwenda ice cream abana mbagule ice cream eza Cabs juice aho ziba nungi they taste well abana ndi base nabo bona kyalero full swing lekana babe yanjuleo hamna nyowa Sharon Fair Price Boutique CEO Hakatara Central Market bamubale twagira aba customer baita barungi kandi barana abatakayizire mwije munikeyo habukwe bintu nabiriye birungi kandi ngezo arona abatuteremo sente aba mu Japan high level technologies abana bali retro daho baina buli spare ye electronic ebyamasanyalaze byona spare yona bainayo oba nanke TV yawe hire eyatikire wesambera busembera mu Japan bana amanya amplifier fiire kufa yawe fiire simu screen ya simu oba ina smartphone oba gana kana katoito buli kimuba kireserebo buli kimukiona oba inverter yawe fiire speaker byon ijoba role burora retro da. Yes ekyo kamanyire kiona ntikiri electronic kiona spare bainazo kana phone accessories kandi muntu yabana baina abana mundo motokererwaho bakukola oba kuletera buli cover buli kake cover manyo kwenda ya iPhone niyo kwenda yaki buli kimu bakiresere muje mubatero wa namba zino ha 0774 96 5971 Nenderi 07 62 98 61 48 bayira bamugene mu bavungire abatakaye kirejo buli kimba kiresere hamna nyo queen bayira abana bo whisky abaluko nyine kinche kinkuba chumbira very soon ngenda kibaletera kandi nkiboleke tukirinzire very soon nyine kinche kingenda kuba nimba njulira hano kandi nkimaye mu jakienda hati tuinaho nabantu abateremwe center abandi aba Godi Computer Center balaho nukyaruga radio hoima mubahikirire baina laptops baina desktops laptops zao zisisikaire ebintu yona ebiri in line with that yona phone accessories yona babina mugendeyo bayiraba mubasagike kandi mukusaba kubahikira namba zabo zesimu 0762 5071 95 na 0782 528803 bayiraba mubatwalire computer zanyu zone sisikaire desktops ba installinga cameras bubyona baina cameras enungi muno mutagaruko kwa mukitanika kwe kumurugunya manya bakunyiba manya bakuraki bayiraba mubahikire ba installingire cameras mu business zanyu no makagani bayira kandi kikubani kiyambaho abakazi abaleka abana omuka baina abakozi teka mu kamera gendo ogule kamera mbagodi osobole ku monitoring omwana wawe engera ali muka alata no maduka hona kumanya ohayibirege kandi ntinyo season
sizoni mbi muno yitutahiremu yes nungi baiteri mbi by the actually tubaliza sizoni emyezi enesemba y'omwaka niguhwe enengere bamunzibu accident muzibo ine mu week egeturugiremu boja abantu bafiire alabafiire kuli mankaga na basatu yes abana nsingire bafiire aroha abandi ba Hoima Road wemotoke kagwa mukiro arohende uko manya bakweta bubata nawe hakaba accident boja abantu mwegendereze ha mihanda you're too excited mbwire buno kandi etauni like ombisho kabyo nabantu bakanyire ochikenga so mwerindire kimu abakuinuka mutahe kara abasuma bakubalinda ene season aba boyfriend babantu balahero ko bakusera sente mwegendereze oraina musajja wao manyeki akora kinibo bakuita abantu bikaire bwizire Mother Glorious tahagenzere harayira Godi Computer Center akora na wholesale na retail okwenda kusubura ama laptop kimusembere busembera mu Godi ko bintu na bibaleteire aina ne branch ibiri enderi ya Kingston nkagirora ya Kingston kuna Hapase Road kana timuraye kuwasa kya street mwaoteka kamera get teka kamera aine kamera zokazi na bei into abazaira abana basikibengere babeta abana basikiba kuzira teka kamera akiombeko olola bakusalimbirawo abana bakwenda kusubura ama laptop kwenda kutanika ka business kawo ka laptop Godia biresere byona kandi yanga mbegentingo na ka Black November na ka laptop zona zisazire na kamera zizona bera bamugene mu muhikirire both wholesale na retail usau kwekwaso kwenda kamu kwenda mu bwingi zona inazo buli kimokiro so a week yeno eri basireta kuba tsazina week tugiteire amabega kirikya sabiti abamba gambe week tanika kya sabiti abandi bagambe tanika kya balaza timanyire baiti ya week tugimazire tugena mu weekend baiti week ya nyuma egyo generally tebaire nungi abantu abakira abantu bangi babambi barugira abagonze bababu abasuma beyongeire bakutaha amajuga abantu ba boyfriend banyu bakuita abantu bulikiro bojo bana bojo ati kandi barahaba ibo ba boyfriend banyu mpako na wafana a girlfriend we oina boyfriend tomanyire kyakora oino musajja tomanye mulimo gwakora wakora mukiro musajja kugamba ino mulimo gwakora kandi nakuduka mukiro nakugamba kuvuge mugambe mutulewo hamu murole nogenda nolibashana wa pikipiki ati bakasoba baikaranka ba kutogomya abantu boje samale mbuwa kutuwara baitu okusandara okwenda kusigala mukana abana konna baba suma baina nomuzi akuija akwenda kuibe aleka kuisiri akira ibebu ibekinta kiriki bojo exactly omuntu mulekero bwomezi ni kwakola ebinde byoraiba oshikenge bala tibora muitanye nkyoge kuiba nkyoge na kuiba kyoka cyari mugaruke yes aba kama business otaiba capital okikengere niko na nyenki ofune hora atandikira tuku supporting abasuma kandi nyo police abakwata abasuma nyo kurungi omuntu arabaino bukakafungwa ibiri abantu abo basaliza barumya basaliza ati wakasanga omuferi otabanyongera akabaga nakakulekesa manya abanembazi bandi mpaka abanemibazi yo bakamperera ha side za papa utindiye wakani ndi mukazi mukuru bakakupera kasimu ubuntu nagama kingu buli gold owo kumutana banka bakwereze sente nyingi muno nimbuko wati nkaba nikyasara mwali mukisaini bufoka buti akutwairo hoki akatwala zile zange zikaba mitwaro munana na akasimu kange baitu bojenye nkarumwa bafiyo wakandu basami turuga isomero nkagenda garuka kubukebero obwaro hombu gold sold it all banks bufokere buti baida okiba aro batinye mleke bintu byabwangu bintu byabusa wa bantu nyembagambi buli muntu akusasura gefizi ye tauni ati you efizo kagisasura ye tauni nkagisasura yo mtauni arohondi bambi arohondi mukaikuru wange cyari nawaka basanga side zananga ku side za kiriatetoko bamugamba oli yamugamba kwata yamba muzeyi ono yejo muzeyi mubajonye nyine sente zino nyine okontu bwa abajungu bampaire mbubuli Diamond mukyonka nkwetaga mantwara 5
ogende halo zihindule Nibabo byona biro mwana yajolya yefora wa boda yamugamba muyambe muzena nyo muyambireira abali nabo nanyaka ngamba omusajja muyamba asala olugudo takusa kusala lugudo mbwa abairo ga accident na side za by time anya migoro manyamika ebintu bege briefcase akabakwasira ka briefcase yayobo bonna nibo benyini mwana yo buntu mwana bagano mukazi ba mukuru kanyaga okangi ya polisi kata direct mukanyagira chei busana unyagambi kandi ko tugambi ebintu birabire emyaka omanyiro likwata akarubata bamutwala centenary iba mkwasa obuntu bamuhone mtwara ata manya babala neziri mubaga nizo zabera muzonyina atani ko abasoma bagire kugenda mwana ekuro omanyo mukazi kufuna akakananka bamuhabo buli nko mupamba babo mukwasa akabana bamugamba kasitahemo omunda neta takumanya babakala bamuhanda kugenda ajja kurora kiyenyuma ale kwika kya kurora agenda kola na waru mobuti bubararuka eba magic mwana ibuba buti kuganyosa kuhungu nyeno message ingihereza abaine motoka orano vuge motoka mukiro obasahe mo basahe 12 otagaba lift boja bantinye mukeye kisa okara mahule go msajja obaisira kaherezo muntu lift yamuvuga okulonga motoka nguna nyambo nageo hali bali motoka aba yamwehindukirira yamuita kila mnokereza lift kande kya ya milenti akabaro pikipiki yakola akulabaho kano msajja natokenda biramuziri hansi okimanyo otamanyira asokoba ali murungi noborano mumanya tembye ndabirwa mu haiguru aragenda nakubazaho ngo nakande kirega muhanda mwegegule motoka wama mutabaha bulifti bwanyu nanya baskimu genereza abo jaba innocent bakubasada akaga nyonyaga nkuloraga ku trending hanaga agaba mweta batolo msajjo yabere omugaiga tinsamweta mugaiga white brian white omwisika afereire mwayo ine bana babiskini mwegendereze nyoni kyomba gambira abasike kintu kirikimo bakole na amani tikirine kyokola na amani kirikyo kwegendereza nokumanya omwana obiskoli supposed kwera byota toli supposed kutangalira makago msajja obatamanyiroho nokumanyaho omwanyo busamu manyiraho bora afati baramanya hali barakuya abana bakubasadaka mukubasanga baine sente tumanyira ali zirugiri ni babayita ni waina kuongera hezi bakwenda ba rich men okikengere yadabana kututakubenda ikikiba haibetu ngabana ku hati mwina wo credit timuina mukole na amani kikengere kyonka basajja abagayiga abalina besikimu ikale mukimanyire bajja kubakozese bibakwetaga basano kubayito bomezi wabo sagendera amabazaire muterera abana banyu kandi enu sizoni abasama bakwija bwire bwa basama tini ya December kuijo okikengere bajja kutanga kuorganizinga manya tuwazi genda mutuwa eri license okikengere mutaleta mkyala abajaiden banyu tudegu ntukubarabyamu with that enkoko naze koko bamanyira abaruga kuma either heru abankaha nibajja kuni batandika turabya mwamaiso ndimi zabo mbutaka ejikwa kengere tujja kubala bya mwegali kube muno tumone ibiro bina abana bakwebwa norunyoro atokime muntu akwega Kampala mwane naye borunyoro wone rumweba nagaruko mu Uganda endimizeba sometimes endimizeba abakwija omukuru na wayebe mgali mararamu abakuja mufune byo tulechaniza mtajano mtuleteire bamanyire kuhimba obuhali kila muno bana baruga heru ajane empali najano bulega najane sweet okwenda tugamba mu Uganda busayo sweet gamba ze bikaidi kita tubantu nihire bintu byamani ndeshe simu lete moruka lete iPhone 17 nizo siturukire atali kutuhereza obuntu ngwati unayi tukwete musamba obuntu obutukusa kweha kwegulira ito tena kialitana kugamba nunda ajja kutwara out okikengere nyogo tinkwendo tayina kuja nase ajama ine simu nanya abaruga hano mutugamba how is hoima orugiro hoga yesterday amazire wiki Kampala abana babisiki nyowe ninye nkira kubaho nimbaza hashenu ninye bantu mani nkungira amwe girl abana basikisi zone numwegendereza bana basiki muikale ho muka mutaruga ho muka nanya abarugire muka
buno buli bwire bogarukayo kulola abazaire banyu mugende mube n'abazaire banyu muka ekikengere kubati kana abarugire mukabona bakaswera bankunihira abantu bana bakuyiriba abamu baati baswire kikuligama nti ngoli muntu akuruga mukaswire abaswire musaba abasajja babayikirize abatakaswirwe ekyabayiro mukana nk'ekituukimanya kandi oli mwana mwisike olaba bagenzere ekora well and good olabina kutandika obumezi obwe mwana mwisike tatandika obumezi bwe atyo olundi bula ofunira omuli muhara Gloria swaka bagola humuka ukalera kimu oli badde ni muka oina kulibata mu kwato muhando gira kufuna musaiji omwanya omuka oli badde no mwanya iwe wenye nikikuba mu boka ko suppose dikuruga mwanyi abana katugeze oina basista babona baswirwe wola ate kizwe kibaho bo ikaromuka kaire kono ikaroli mwana kaire kono jakaroli mwana nyongura nikikubira bo kwano genda out orabanza baraga bo muka morararayo hati keki ogezere out keki kuraza out ogezere mbubi hatiwe mpaka oli karamwanyu mpaka toli karamwanyu mpaka baita roho bwire nchatinka yo mana musikisha roni omusajja najana kutabara omwanyu na kutwara baitu boku boino muri mahantu distance roho haraho no muka it is understandable toina your relative you can go and stay alone buli muntu wena ajja kuswera waliyezire ngungule sitajja kuswera soke tubaze ekintu kyokuruga omuka kino ekintu ky'abaana basiki kwehimbaga n'orugamuka otaragire oba taroha kutwaire batamanyire address kandi otagenzere ahantu harayira ngo ogenzere orugire hoima wagenda masindi ikoro orugire hoima wagenda Kampala akora 40 jinja bitwekebe byona orara oli hoima mwanyu hoima nayo karugo mwanyu still oli muhoimo kikuletereze bwake ate okura abaana abamu abaisiki kwekuliriza na ruranti ngo ati wavubukire mama wa erundi mukambwe muno by the way okimaina abazaire amba contributing abana kuruga muka exactly obukambwe obwingi muno mwana no mukambo halira muno bulikaye kona kumujuma bulikaye kona no mutuntuza bojoli na just ekiruga mwana na akora nagamba kagende kandi abazaire tibakimanyire nto mwana ahika ahantu embera zaye nizikoraki nizihinduka ekikengere nyowe kubati tindagende nkagamba dadu wange kyalero nyinayo bakuntwara hadeti baitu deti ekutanika tugenda saa 3 ola inukire hamulimu ekikengere ati alo mwana musikina achwa muwewe kubichwa mbugufu nagamba hanu mami nkumutina dadi nkumutina leka nkoleki kandi batemba tukana no bwire boli batire mune myaka yoina nayo kumataringa oina kubota ali mwana obagya kuseera hamaradio na hama TV ataro bogena gano sanga abazaire bano ni bakinguraniza obundi ainambala amanyiro okora mu inuke saa ibiri hate kireki ukwase wagaruke saa 3 nikichweka najya nakungana nakura ya mune emigo nagamba kibane nikikukereza yo kikanora kungane mu kyonka no urambo okuzire kyonko iro hatoro makage tanto saa kuliro makago muzayi makago muzairo bamwana ati ngogena gya kusango ina kwato wejiye naiwe otandiko bomezo bwawe na otandike kwenanka kwesettinga nkaiwo omuntu oyo lekembo okuzireke okuziba nyondora side ya bojo omwana obojo wena loko Kamara University baito kyalo mwanyu omuntu amazire I'm sorry to break it to you baito kandi nkora mazima kitali right iwo jja kuyiyo obongo bwa bujja kurabuta oli mwana no hakiro mwisiki baito mwojo by the time you leave campus you're supposed to kubomanyira halo garuka ino bokubote na mukasente obo bongo bubani buyiya nto izente eza rent ezimusasula actually abazera mu baba support abazera mu baba support bakusana okwa startup rent Shikenge mujja kusagamba nyonja kusoka muka haliya amajuga abusajja kusoka mbe muka ali mu boys quarter nyombekere bombekani ta direct mu ali mu boys quarter zo mwabo atakula mu batu kandi nolio muka nyonkura stiru nobo kuba nolio mwanyu nkura stiru kitakuyamba ho bwongo bwawe kuba ni sakwetoleza bantu nyo kikusinzira nankayimizire na bazaire bawe nyo sazino kugena mama wange ni musabe byoko itwena ituna tubisa so habwaki omojo wataina kuliyayo mwanyu kugamba muntu atika nkugambira kintu kino kyo akamara kusoma aikalira omukani haho atuna nkwe nagamba kintu kino mwana mojo tibamukuzanko mwana mwisiki boli bano yendo mwana moja rugema tukuzire tumanyire nti abana bojo their heads of the family nkokora dadi wawo muko baba tata baito muka their heads nti ekizibu kyono bukibaho
ituna solution by tutunura daddy. What does that have to mean? Nti omwana mwojo otaikara okuzire ngamba abakuzire mazire kusoma university ogimaze degree ogifunire omuzaire akuteremu sente ezo otaikara mu makaga abazaire bawe genda otandike kuyiya genda otandike kugaziya obwongo tibugazi holi muka kuba omanyire yesingenzere nyakora nyafuna ye mtalo yanga 2 kasita omukanja kulya emmere yabuusa bada tiba okuba wenka emitwalo 2 ojja kurealizing emitwalo 2 zino sente entaito tinkusa kuzifuna rent tinkusa kuzirya emmere what do I do ojja kuyiya life ege imo kusindika leka tugeze omwana mojagambire karuge muka ni baba nabo abajja kutikigomya mu kiro tubyamire obunanka lundi aserwire emirimo eyangire avuge boda atoze boda ekipya erinka yagenda ya gitoza nagifuna atika nkugambire kwanga nikyo kurora sazi rate yabana bakuyo bana bakuvubuka bana abasigazi niba bakutugomya mu kiro niba bana abaso omanyire kikulete tibakwenda akora omaikibeta nsomere nyina degree yange barandura batani nkora mu duka ninkora mu Japan barandura bata ngezere kanika computer mwananka mwagodi barandura bata nindi deliveringa juice ya cabs nyone degree yange but they are paying you abana bo tibakwendege emirimo bakwetaga musasura sente staff mara katugeza kupangisa nyo nkurora omwana wadali moja suppose dikwanza kuisettinga kuruga muka ajja kuisettinga mpaka dish aina kwanza kuisettinga only that difference ekubaho omwana moja na kuisettinga bwangu agamentingu omuka until supposed kuba kiteke in his mind akole na amani amuka alise tatagenda hati kutanika baikeno kumusaba sente za rent atazina aho nagenda kujja tikuli gamba abantu ona bakuyiya mbo babakura mwemiri moyene itukole kutereza sente zikutumalire bizibu byetu byona anoja kusanga mwana moja rugireyo rundi katugeze aina girlfriend bakino ofuna girlfriend niyo wanyine naye ensonga genengere ntaburo omutwe ensonga gentaburo omutwe oli mojo bakwe mitwalo 2 buli mwezi girlfriend okumwenza ekyo yo stress nikyo bagendera kuiba you've not buli musara jamuha hoga tokezo ile tomanyire kyo kwenda mbomezi tomanyire haloli hakiri soko ikale mwanyu fasino ngasti bakubingire kwa haweho obujunanizibo butakwetagisa olabano ofune mitwalo 35 weganyira abana babandi ekyo kimu weyombeke amani ali supposed kuba omukazi akumusindikiriza nagamba rundi kagenda then ifuna yo mukazi akusupportinga financially atali mukazi akunyunyuta bunyunyuta no atingo gona kungamba basaba isiki iwe kokora ojo bantu inywe oli sugar mami kuona nyoko nyonyine kite kyampunirize nkabanyina halindi omanyire omwana akarura hasimi yaye sugar mami akatire mirundi nka 10 nyakwatu wekisa nyagamba cyali mukazi waitu omujona yajaga nakora tesimu na amiga nagaruka inakora bindi nakora nagaruka kutera esimu kugenda kura sugar mami nyagamba abaitu bojenyo abana boboje omwana oli mwana nikona sugar mami kiroho sugar mami actually leka tugende mukuhumura ku title tugaruke tutanikire hamboze ebyo nkabulikira aba cabs juice Bunyoro's finest yes no batamaka send na babodi godi Mebale muno mbulango baba kama baitu ngabulikira abateka maka center ba Cabs Juice Bunyoro's Finest tuinaho Godi Computer Center tuinaho mu Japan high level akagamba ko ngwenda mukatehe isira high level yes aine bizirwe na masimu we himbe ogenda right road akapoja kubano karora akamu Japan ogenda kubani bakoraho iPhone mainyowe esimu ezindi buli simu zona nezitamanyire yes tumanyire iPhone Tecno hamna Samsung baita alione ezindi babale baina no muzego kwatagani basindika Kampala batene bagamba busayona nka ebintu bya masimu gabo ebibaine mu Japan abibalete bena biro Oppo manya biki byona biro screen yawe rafune kizibu you sorted screen ya computer bakufune kizibu Godi has you people ni wako bakora buli kimu akora na retail na yes. wholesale yona oiro ali tugenda ira mu kuhumura obayune kyo kutunyumiza halaba ile na migesimu sugar mami halakafoka sugar mami yomba ini kyabanyumiza
omwana obwojo anye muri mutima gwange yekabuza omukazi ono wakubata kumwenda habwakina abanawo atajja kusanga omwana nkoogo ojja kusanga omwana nkoogo ajja kwanguha bwangu kuruga mwavu shuga mamona amuteremu esente namuohya namugamba ati wamanyi kankupangisiriza baito kitekerezemu nti shuga mamona oburakiranye nkiyakala kagenda ogya kuruta kwa obuzibu abana bayina musajja wayaka kukenga obundi bayina omusajja we nawo aleki beeta aleki bakweta peer influence okikenga hati tutwalija kulula social media abantu bagani bani bagamba tikikena akasente okayihaha tikikena sente ozihanga boja abana ne bagamba tukole sente manya tu ya hard working tomanyire hard work eyibakuraba mwaino omwana obusigaza ala heroko nyoka nuganuka nkwega abusa start small manyo mwanye ngeri muli ukikengene bora hereza abana bamtauni abana bakola ebintu mutakusakora kufune sente orupapirizo ro mululeke mutandike empora mweganyira abakazi okwegomba okubyokwo mara okwegomba okurungi n'abasigaza abo behali bashugamami abantu abo bagiye bakozesa ensobi bagenda kubakozesa ensobi ya maani bwarafa omusajja wayasogena nakinga mwana agana kuteeka iro ate abashugamami bose osanga bali bana mwandu abasajja babafiire ira babalekere sente bali ati shugamami bwakufeera mu ngalo kigaruke obwene madda kese engere kutandikira abo mezi babona ne ati kandi abayisikia bakwetanira bashugadadi nyaba isikinja kubagamba mweganyire ebintu bya competition timanyira hala abana bayisiki bakuye sente oyiroho Gloria Saraba takenga gekigambo competition nikiyoki alo competition enungi nembi okikengere ngamba competition embi ebeeta katugeze nyine simwen naiwe nogirora mukikaro kiyogamba ojola kaine simu aine simu nungi nanyanya kwendeze kuba ne simu egi kankole na mani mfune simu nke yalaki nocho amino gamba kamfuniye kishuga dadi kiginyangu hize okunyetegereza that is bad aleki be targeting an idea from someone nto muntu asettingire either yombekere enju with a certain design yakunyumira no gamba bunda afune sente mbanyine kitekerezo kyo kwombeka enju baita ati ntakatanikire kwombeka mbo inenju ya nankene ningamba kandi yenyumire kankole kino no chikora mutima omurungi ogutali good that is not bad exactly oina kubona obusobozi mbo ku affording ekintu ekyo yegombere orayegombere ekintu utakakihikire otateka emiringera kuletera obuzibu ekintu ekindi nikyo kino kale nkwenda kusomesa abasika banda balayo ogenda ajja kusanga oina wo competing nawo kandi obundi takuro okwenda kuba nkolo ogenda ajja kuyola omwisiki ajwerenka kye emitwaro 10 wajwerenka kye emitwaro 10 newo kugietaaga hata ojja kusanga kila muntu atugambe nkabo mu business ogenda ajja kusanga eyo emitwaro 10 newo kugietaaga abo ko competing noli ogenda ajja kusanga obundi otahire mu capital yawo okikengere kandi hatikando oli wetu okumanya wafunire gata ogenda gamba obundi weza yena ngeri yazebe ine kibaro kyengera kibazi yabala magoba gaye no gwagure ye 10 tikimulya gamba tugira nabana abo kwabo ine Sharoni ajwera ka 2 piece karungi oba queen ajwera ka 2 piece karungi tamanyiro bo mubiri gwaye gukagyamu tamanyiro babwara akajwara raisana ata basho nabona making sure wakozereki akaine kinte kakiba kibi kireto oburogo okurura nekintu ekinde ekyakize nokuletereza abana abo whisky like kuruga mu maka gabazaire babo bakyali nabana bato bashuga daddy bana bagena nibabohereza nibabahereze sente mwana agena na nogena notekereza nti ngu hati ofunire sugar daddy agenda kwikyawo buli kimu my dear msaidyo ni wakakumara kufuna kyakwenda agenda kulekaho omwanya okarugairo ndi toragiye warugairo ndi hamyake abazere bo wabadi disappointing aroha yagambire boje bintero muleke kwetanira bashuga daddy abana abo bisikire bintu bagamba bobano introducing sugar daddy ahantwe ugamba Justin bakamuzara kara Justin bakazarwa kara and it's a privilege kuba yazairwa kandi okira daddy wawo bakuru bakamzara mbekara tari sugar daddy okikengera kandi arekiziwe
aho ogenda ajja kusanga obondo ina tugambe ina omwisike na enjoy yo renting onga renting enjoy ya mitwalo 8 na jana kuizira sugar daddy na kugamba wewe nyo hano tinkwetaga tugende mu apartment nkwetaga tugende mu nju eno nge ina parking baenda parking motoka yange kulonga bagiye kuleka moto bena lente enju ogenda n'ogenda bedaro mwisiki obangambiro aro agenda bamukora batu yafuruka mu nju emitwalo ya musanje yasasulaga ye bamutwala mu ya 2 buli mwezi kyoka yamwe sente ze myezi 6 asasuli kyoka mwana omusajja omyezi 3 akabaru basire muira agikulekeremu kyonka ate omusikali mukwehabuza malinda agenda nayo ndakontinuinga nayo agirugemu ate ngo nojja kusanga nayitanira natanka kuserura omuntu aramusponsoringa kandi ati jukelevo gitembezeira ebintu ebeni bigenda muleresinga eyo bairero mu yemitwalo 8 tibikiyagyamu ngero munyane wanga ngamba obomezi bwensi buno buona njagezesa hasimu if you know you have an iPhone and bwebuzire you can't replace it in less than 3 days tokayikire kuba nayo okikengere fune kintu ekyomanyire bwerabe eri motoka nti ati nfunire motoka enu baitu kasinga efuna obuzibu I can replace this car in like a month obera abefunire mbe mechanical problem manya nkusaga gikoraho within an hour like kubeho ile minutes ahe kintu ojja kuba nokisobora soko yepima apime ogambe 11 eyo nkuteekaho can I sustain it okumala emya omanyemane kuba ekintu nekyoka otena iwe wenyinota kisobora kukitandika ate okuba wakifunira oti baitu akishalo nansongera lugambirege kupangisa nyonyi nekintu ekinkuwa kumanya nundi n'abantu bona abaloka abakutra abandi kintu kibandyetagire kumanya omwana asaanire kuruga mwabo katugeze kugenda lundi kupangisa lundi kuswerwa mu bwireki gender zikwawukana may have a reply but it is based on gender omwana wabwisiki oraba noenda kuruga omwanyi ba omazire kusoma that is one kandi oyina entandikwa oyina omulimo yes aho saa kuruga omuka then omwana mwojo iwe toina excuse soko omale kusoma halo okurugira campus oyina kuba omanyire ile ekigarukaho oyina kuba omanyire ati ngaruzaho kino abaana bojo sate nuko toyabateekanize timujja kihaho okyetegereze alaba isikia bagamba nti ngwa aina kulinda sukasuweruwe omusajja ajja mutabale ati kandi go miskini wenkuba ninsingana okwenda niwe kusinga kwenda baitu niwe nkuba nyanyumirizamu ate obako batakuswera nti maisofere mwanya wama bajja kukuswera kandi ngubora rugaho nibo barakuswera baitu mana abasajja batafani sakurugaho ni bakuswera oli kankugambire kweli abasajja batafani omusajja akuhabuza oyikara wenko bolo mwanya mbwanyikaranye nkagamba ha Masika kuikara wenka kutinkumaraho like baine kisane ekibateka mu mwana obisikine ne antini kyongamba omusajja kangamba abasajja bana benda kuswera abasajja bajja kugamba amazima aleki betya kwentaga kudigida muno mukazi tabana yendo mukazi akuruga omuka kuba gwa rohoki amateeka ro police baitu bwakikenga nti okuikara wenka aho omunyumira for events then bwana enda kuteeka omukazi muka era ajja kuseera omukazi akuruga omwabu onkengere ajagamba mwesikono kusikirengera abayina ikaro omwabu alebinte byabaira atakora glorious aromu muntu obokuwena omu tugamba mojja kusangire no renting obwakwata kayijja mukalanika kuba hamu na akatanika akuba ali serious nawe kulunkulungi ayetaga ofurukaako mbali landlord amanyire mbuni wasasula rent obora bwino omwojo aija nararaho mwawe taka kufurura gamba lord kyonka aija nararaho kyonka iwe ni watwara yo kule sent no bazi kwere niwe basoma kuli niwe mukamaki inju nawe kuba oswede buswire omuntu Wakimanyiri omusajja supposed omusajja inakwiha omusajja wona ino objunanziba namanye ino rugendo mbali mukurubata nawo aina kwata making sure kufurudaho mbali ya kusangire na kukwana kanda hali better
kyonka rogenda ajja kusanga wala alimu mwana omusajja ogamba akusangire n'ebintu ebimu ebiwaguzire byawe bikyarumu leka hakire n'obwakuba bihinduire mwasooka arugaha kwihaako aho landlord enjwe kusoma iwe kusoma omusajja abasajja aro omusajja kugamba nti ngutakarugire mwavu nanka kuleta abakazi baye mu nju ya nyina undi bali batusire bagezera musi nikyo ngambire go mwana obwojo ruga campus iri batamu kandi babikora omuzaire akona kyakuteka enfuka hana ati nyoni kyo ngambire gabazaire mramwe na capacity ati nyone kinde kimege ngamba ko nakurentinga robwire bantu nyembali okola kimumu buno bwire bubiti nkusobora norango nyomba lindi bwire oyo kimabili muntu ana robo indo manye class yawe mbaloku leka kwefore kyotali arobwire bugano ola kimumu amazi magali we tinkurentinga no ati nyo wonyi namba inya koraga nkalema kurentinga nkabireke nkasoka nyabireke byo kurentinga nyaye habuza nyomba lindo muka ekitabu kyabazaire bangi niho ndara kandi nyobwire buno omulimo gunkora tinkayikire gura bintu byone ebyo munje binkwetaga nkebiro omuka ogana ajja kusanga obungenzire gya kujja kupangisa ina kusoka kunaga hanso omufarisi kandi kinta kwetaga hati ina kusoka manze nkale yomuka manze njiribege saving up sente bwao mbe yomuka manyo bundaga mambu kangene kurentinga mbe nguzire kitabu kyange nkibulire yomuka mukimaye bine bintu bikainduka abasajja bano bakole naye bakusanga ina kantu kawe koina atogana kagamba mbu nyo wewe nda kisajja kiransasulira garenti kikozere nyo kale ntinyetaga kale kurugira tinyenda kubalina mu nsaho y'omuntu responsibility ya musajja tayo kulolera omukazi kirungi yo kumurolera no matter what I have is mine kyange ayino mugisalaka glorious musajja kwenda ija kuteke mu sente kusinza ne family y'omwaitu baite wakaja atinda omusajja mulimo gwago okundolera omusajja alahero kono planninga kuswera glorious kino mbikulabize mu mbugufu nte sente zange tingenda kutera bizibu byomuka that is one tingenda kikukola ekyo ebizibu ebyange individual problems tingenda zikuteeka omaiso my financial capacity genda kuba nekolaki nebihandolinga hati wogwawe guli gwokuyikirize kiba kuhangire kulolera nyowe ne family yawe n'abaana bange baitu bwokuba ino obuzibu alekibeta nkieto ta financial constraint like okwasirwemu kandi akasente nkaina nkolaki nkakuha baitu nkakuhora nkakuha nokakozesa nekakuyamba I'll not wait for money kunteka musente mbukugenda nyesi ogya kwikangambira muntu abasajja babiro bino okubote efiro okusemba nakyo ali abasajja hero kono kubanyamba oye sibisize isoko oboye kolesize nono nabihirwa boja mufunire yako okunywa batu basindikire kuruga cabs ayenda kusaba baliyo noyegura aka t-shirt seriously bakusana obaka kiti maina kumanya ka cabs juice abatalida kubasabiriza naye mazima yo kandi wokulinda nkusabiriza ojja kusanga nkiyekolere nyonga mbi abasajja nogura ka blouse na kugamba ka blouse ako guzire kaki noisa nako mumara hekitinisa keki omusajja abasajja abo baliyo kwata lindeyo ati weta kusakura ntinga isokera ngati isokeri support abaisikinye nanya electro tambo ruiru kikiringo agenda kulinda ngo katugeze osibire isoke teneko osibire isoke mtwaro 12 15 23 kyonka iwe abakuboli mu group ya baisiki and you having that kind of competition okwetaga isoko olimalize yo mwezi gumu kandi atom omusajja akwereze sente zini mutabikora abasajja yenyi esente yotakozerete kubalira omusajja wawo eno akasente kokozerete kakuluma baitu na abasajja mubabalire ati okora nibo bwire bundi omusajja araba kotaga bwako newe nokura kutaga kugambe ne aro omusajja akugamba nti osibire isoke katugeze like 1 week akakugamba baby isoke tinki alienda kakwera noli hayo as simple as that noli hayo abasajja bakusano baba batu kandi government is supposed to kuba no omwisika ko ikaro niho muzaira akuhabuliza baiti iwe oikara no hindule isoke mwana wange sente oziha oyesango ine simo muzaire nakugamba
kugira simu nungi Nye kintu okagigula zinga otakusa mugamba dadi okola simu eno ye sente ziti hati bebi no mudupa no mugamba nkayigula mpira 35 na ugambe kwata ye mpira 35 na nyonde terenke yawo akwa kutere mboko ojorole engere nsegya kukumira ati kando from the start utamugamba bakagikuhanke kisemu ati kubaza kara ukamugamba okagura kubaza karambu bakagimpa anyway kisembo kya biko kwihara kikukuyamba agikuhagege nabandi nyono kwa nabantu abandi abali supposed kulugamuka if you're having a family of very many people muri bayingi very many children like okakura okahika somewhere please obundi kanda obusigare bona butomu no hali leave okubota kyagyamu but nyo kimanyire sazini go and start your own life muka mpura ndimbayo nimbayo sakusibe kiro kiona ninkole emirimu nintekaniza mami nimkola buli kimu kiona bate kizibu kijja hakurara obudo tena okubyama okubyama tikuligamba ti haroho baitu ndora I don't fit there nyomuntu yo omukanku fitinga yo kurungi muno nyo kurara yo ekizibu kiri kurara kugenda yo kasibe the whole days okay baitu kurara yo ndora muka ndolera kimu hati kubaba kundora bata banyondora ekintu kyo kurugo mukekyo kirungi omuntu boba herukuno inangero okura obongo bukura kuba ni butekereza osanga ati no yenda ku planning irewe nkomuntu nyo wenkozere ntombwire bwango bo maisoko kyonka bitejja kolebwa lo mwanyu ogenda kusanga omwanya abazere bekani bakuroli mwana baitu nyaka research kanga kale abana benyizeni ndora abana bakusinga bayiruka bwiruka mu bazere cyali mutayiruka kyakara wo mwana na yesuti inga omwana makafuna muka boyfriend ku cyali wama mutayiruka omuka atasamu gamba mbugwe nyongenzere akamuraga omusingi aina kusoka iruka obwo yabusombege no gambo ja mugamba leita mugamba leito mazire kuyika ikuno mugabo mama nyewe kukafuna kachukango obaramare wiki atakurora bundi biro bisana mugamba wewe nyamazi magali kununka panyisa yakaju by the way nyongo nja kumara nimbagamba abantu yani nti otarugo mukota kayikire lugamuka omanyire nti halingenda nkora yake nkwamanyike kijja kuyambaho nokuli basoba omezi bawe nokusigalaho nenkuragana nabazaire bawe no planning ya future omuntu atena kweba tena ku omuntu twena kwata mukatabuka no muzaire twena kutabuka no muzaire ogwo no wakuba disagreement akiri making sure osokwekara kaso musajja nakunanka nakutwara Nola kimumbo musajja wena wamani muno baitekena kumanya omuzaire obibire mota amwanyi erosigala mwanyi baida abarozi baitu basakulolo buntu baitu buno buli hatebo hano bakehabuze buntu obwo bwabarozi oba bwaitwe sande wedege tukagamba tujja kukola yakantu kaitu tujje twegiftingem turole era nibo buntu baitu buno mukulola hano tugenda ku bantu egiftinga mna abagenzi bange hano nanye abakutulola you can pick the idea no nabanyani bawe oba nanye mukusa kutugiftinga naitwe ntuba giftinga ukikuba sobokera but anyway ngenda kutandika no how is the smartest nyona muri smart atiti mind andike no akutandika kutuhereza pink red and maroon this is maroon katandike na Sharon wa Fire Price Boutique baje bara abatuhagira office buliyo buno bonjwa let's go take a minute nyambo ni bwango bondese so kendole brand by the way tukafuna topic ebintu ebina kuba mbag nanyoke ninye gifting lege nyonye ati Sharon yakateka halevend sweyonzizam webale mno ya obuntu buno muri batenabwo tibukubazira boni baba burora box taka king bunanka mli bonto bulonge muno okimayete nkusana obwabo tunakusiga hemino abadya bangi lero we aino mugisa mu muleta iro buzibu hati okugira akantu kakurugamu obuntu buno mubaga yanyu tibukuziramu osakuboka boine nayo nayo okusaka efunira ati kusegekire ekyange ngeri kisiringiro muno kijja kusembayo nyogwe na nyonya boko nagamba wewe nakula yo yale ngibwange bono mbwegulire
nyonka kamwera wangu toje inakwerwa na ubuye nyonya nda muno buno flora buno oh nyonye bulege buno danglers. By the way, this is nice for my ears. This is beautiful. Kuhindura buhindura. This is beautiful. Actually, they will look good on you. Yeah. Thank you so much. Of course, ingo moving to be on. Tabulayo. Ekisembo kyange kinuweyo kikutalibaniza buli muntu wena akiyetaaga agamba omezi musala muntu atyetaaga akantu kano oba okuyisa noota Wow. kasita bw'okamanya obuntu buno buli omu abwetaaga enya balaheera awo takamutiiraani obuntu buno buli omu akwetaaga kuba nako alebitena kubula mbaga ya akantu kano inakuba nako era kambuteeke wano mwetegereze nti buli omu ali supposed kuba n'akantu kano ate nkweno mpereza ensonga abakota ina deodorant omuka Deodorant is a must. it's a must have It's a must have. ekikengere kana kwamba Yakoma kala yange yenyini. iwe nkuleteega ka pink Thank you. ate wa maroon nyonye ndakana nyoka ntwale kana kila kubaka abasajja kana it is okay okwenda ka abasajja betati omabaki bakulaga kamu kali ka abasajja boboya muno but bunyengeri butaba soft omabaki bakikolera abasajja abatimanye ekizibu takole sciences kyonka amagezi agamanyire nti ebigita na perfume oba deodorant za abasajja ibo bayinengeri okutuya kwabukwawukanaho n'okwaitu kandi ate omukazi we are soft era nikikola batuletera obusente obuli very soft yes kali very soft so omusajja mukazi mwana akantu kano kuketaaga tibakaseera mulekere tulabya kubi mu town mwebale munabatuliriza ntekaniza ya kyalero kyasabite saa 10 lwebagyo tubaho buli kiro aba cabs juice batuteeka makasente Bunyoros Finest bale nyuma ya Stanbic Bank okusobola kubafuna namba z'essimu 07848389 hamna na Japan high level technologies au right road akora mu bintu byone ebikakozesebwa amasanyalazi bainasiba zabyo byona obogenda okaleta esimu TV buli kimu biliyo manya amplifier yawe inverter esisikaire silimuka right road down mu Japan buli kimu kiriho hamuna godi computer center alaho nokyaruga radio hoima baina laptops baina desktops baina CCTV cameras ba repairing computers laptops byona kandi baina both wholesale na retail mubarabireho kandi mukusaka kufuna namba z'essimu 0762 50 sanju nemu 95 hamuna 0782 52 888 03 hamuna 07 0 kaga na 3 baira bamubahikirire abalahero kwabakunura akantu kanu karungi nyongondeze nkakolesemu hano karungo mana mwiskala heru abasajja tiba abatenda sadolini hamino no abatenda lipstick ze kala haminwa oba red hinguraine you can get this for yourself it is nice kandi kakuboya na krungi so be a girl owenako mukusa twegeraho nanyamke gifting amuleke kuba bakodo muno bairabe namba yaba mu Japan tingi basomeire gibasomere bairabe it is 0774 96 59 51 then nende bokusanga giyetaro bokusaba funira halene namba eni it is 0762 986148 bambi mwebale tubonza mwebale kutubaoga mwije yaje proko mumbungireho bojo bantinyo mwije mba branding t-shirt mwije tukole success card kwenda ya flame kwenda ha board abana mubahereze mwije bina tubikora halaje prime makaba bei kataito muno kati mwije tu branding t-shirt kayange ina business iyo branding business yawe hangoye hati kanera je pro tulesere yakahiyaka nti customer wetu wena kuja kutuhagira kuruga una t-shirt kwa t-shirt ne enjoy ijo tuhagire
oyewangulire t-shirt mwije tubahereza mutebana ba Fair Price Boutique aho hakoima Central Market level 2 elo 14 turoho buli kimu tukibaleteire okwenda 2 piece okwenda kibakulorengera oli smart nye mujje mutrole bro nenyonyo ninkwebaliza hamuna nyo queen nyengeri mbagambirege alia nina kenku bachumbira kaire kuna kajja kujja kandi njakwa ninkabalekera hano tukalinzire bulinda tukalinde naitwa kambu tulivamo abakalinzi nebale mnokutuliriza nokuturora antekanza ite ya leero tukubanira na next Sunday okuba muroho yes mukumuteba commentinga kulikinga nokusubscribinga no was smart niko tukagenzera yes thank you so much bye bye